uze wane voice emnandi umnikazi walesi story uyabona usethi uthe mangabe sethi yebo wemalwandle uyabona mina mawungangibuza ukuthi abantu bebethi babengibuza ukuthi ngithandana nobani ngithi hayi ngithandana nje nosisi nje uya nje lapha ngabo 10 years yena akamdala kakhulu kodwa ungishiya lapha ngabo 10 years kodwa ke kugcineni kosuku lo muntu lo mangabe umuntu engishiya ngo 10 years emdala lo muntu kodwa ke Malandle ngizokutshela ukuthi loso simo ngangena kanjani kusona lalela indaba zenu ziyangishisa ngilinda upart 2 le ndaba nami kodwa ngithe angibe ngiqalelela ukuze upart 2 usifice ngendlela right. Yeah, uzosifica ngendlela. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zona sihambela le kude phezulu. Do join. It's a life graduate. Malwandle ngicela ungiqwashisele imindeni yonkana ngoba lento lesiyithatha kancane kodwa inobungozi obujule ngenye indlela ubungozi obungagcina budamager impilo yengane for the rest of impilo yengane. As a result mina Malwandle till this day umuntu olingana nami ngokwe age angimesheli. It's because of the situation I find myself in when I was growing up. Uthi Malwandle mina ezasekhaya izinkukhu azilali uthi Malwandle ezasekhaya izinkukhu azilali 9 PM ebusuku izinkukhu zasekhaya ehlobo ebusika uzithola nje zithi egcekeni uthi moyithusa uthi inkukhu yashe yayazi inkukhu ukuthi ayizwani nokuthusa uthi moyithi nje inkukhu ivelisha shithuka inkukhu ibaleke noma ithi uzuzibuza hayibo nkukhuni le kodwa ke Malwandle isimo lesi engikhule ngaphansi kwaso impilo le engiphile ngaphansi kwayo as a result angilibeke ekhaya emafama nangu uShandu kaNdaba is a life graduate ngisisho sibonga ngoba indawo ngeke ngizisho so you'll never know ukuthi uShandu kaNdaba wakephi but ke Shandu siyabonga ngestory nayi indaba kodwa before singene endabeni wena ngicela wenze kanje like commenta subscribe akekho kwenkosi yami umuntu emecommentile engingayiboni ngiyalike icomment yakho ngiyaresponda kuma comments and ngiyacela nkosi yami ukuthi khona lento uYouTube ayibiza nge-channel membership leyanto into engatheni ngoba it's not that you are very exclusive from other people who are subscribed but when you are important because nje uyakwazi ukuthi usiphe u20 ngenyanga from your account bayadebita nje direct uyabanikeza ama account details and everything but debit direct from your account loyo nto isiza ke ekutheni abone uYouTube ukuthi hayi the channel deserves ukuthi isihlale kanti ke ngiyacela ukuthi uma ungakwazi ukwenza lokho at least ke nkosi yami akowubuke nje your first 5 minutes we story ama advert nje ungawaskip kulo first 5 minutes uYouTube mwenze njalo uyakuzwela ngoba mungabe usuqhubeka nokubuka indaba uyawanciphisa ama adverts and akaskipheli indaba khona ke labo umuntu aloku ekubuza ukuthi kwase kuba njani yaphelelaphi ingane waphelelaphi lo wamdlisa lalela kusho ukuthi indaba uyibukelanga yonke and mangabe ungayibukelanga yonke it's simple the more uskip ama adverts uYouTube muso ubuyele indabeni uyayifast forward I don't know if you know that but if you don't know that you know it now ukufast forward kwakho indaba robs you off ukuthi uyizwe yonke indaba iphelele and if you post lo comment mina ukuthi washona phi ke lo wamdlisa uphumfana uphuma wengane awuyibukanga yonke indaba and the reason ungayibonanga yonke is because you were skipping the adverts so please don't skip the adverts support the channel we don't want ukuthi ngelinye ilanga sivuke uYouTube sesiskiphile kwi roll out because phela I roll out le manifaka istory angithi I'm educating you now kodwa ke asikho kwi roll out indaba zenu ziyangishisa zihlala ngaphakathi nase story lalela uthi ubhuti mina Malwandle ngikhulele emakhaya xwayisa yonke imndeni ngoba lento iyayibulala izingane hayi izingane nje ingane zonke zamantombazane kanye nezabafana ngoba lento yenziwa ngokukhulu kunganaki kodwa inomthelela omubi ekukhuleni nasempilweni yengane uthi Malwandle mina ngikhule emndenini nje o solid there was a father there was a mother ababeshadile sihlala emakhaya uyishila indawo ngengisho ngoba angifuni ukuthi nje uze umcabangele nokumcabangela ukuthi umuphi lo Shandu esikhuluma ngayo Shandu is our life graduate thank you so much by the way you've got such a beautiful voice but wabe ngazi ukuthi ngakufaka eRadio ngikulalele every day so uthi uShandu
Malwandle indaba ikanje. Uma sikhula la ekhaya singabafana si4, masikhula singabafana si4, mina at that time I was doing abo ma grade 3. Uyabona at that age ukuthi usasemncane uyathithiza kodwa at the same time uyazazi angasho ukuthi uyabona but uyazazi ukuthi umfana. So uma ngabe you are around girls you have to hide. Nentombazane at that age uyazazi ukuthi ngiyintombazane when I'm around boys I have to hide. But uthi inkinga yaba sekuthena ukuthi ekhaya bebenganaki. Abazali bami bebenganaki bese umndeni omkhulu especially on the side yakubo baba wami besino auntie no gogo nabani ovakashayo bebekuthanda ke futhi ukuvakasha ekhaya ngoba ekhaya even though besingahlupheki besingalali singadlile besiphila nje ngendlela esiphila ngayo ngoba ubaba was indoda yomuzi. Uyazi ukuthi ngikhuluma ngendoda yomuzi Ngqothovu yendoda naye umndeni wayo. So bebethanda ke ukuvakasha ekhaya auntie bami gogo bayathanda ukuvakasha nathi besivakasha ngale akungenankinga. So njengoba suumndeni okanje la ekhaya kunekamera labantu abadala obviously la mama nobaba bese kuzoba sabafana ekhaya umzi bungamkhulu kangako ngishilo ukuthi bebengahlupheki kodwa ke bebengalali bengadlile. So abafana nje basabafana si4 sinekamera lethu sonke sizingane. Mina ke ngila ko grade 3 4 usuthi ubhuti ake sithi at that time was around 10 years of age. Malwandle into ebeyenzeka engicela ukuthi siqaphele sikhula nathi siba nethi emndeni. Into ebeyenzeka Malwandle ukuthi each and every time kune visitor la ekhaya whether kuvakasha ugogo whether kuvakasha uauntie whether kuvakasha abantu it was just a norm ukuthi isivakashi sizozolala nathi ekamerweni lethu. Mind you whether isivakashi sesilisa whether isivakashi sesifazane but be rest assured ukuthi makuthiwa nje khona ugogo uvakashile uzolala nathi ekamerweni lethu. Cabanga sabafana sonke. Makhona uauntie vakashile uauntie uzozolala nathi ekamereni lethu. So obviously one of the boys will have to sacrifice umbhede wakhe the other boys bashare umbhede ke. Futhi as a result kokunye kwakuze kube kunganake ngisho kunake ukuthi ngesinye isikhathi saseze ukuvakashelwa izihlobo zakubo kababa besingakunaki to a point ukuthi at some point you will even share a bed no auntie kungabi nankinga. You will even share umbhede no gogo kungabi nankinga. Uthi yaqhubeka ke Malwandle up to a point whereby angazi ukuthi yaqala nini kodwa la ngiqale khona ukuyiqaphela mina sengihlakaniphile engqondweni. I was doing grade 4 at the time. I'm 10 years old. Mangenza grade 4 uauntie njalo makavakashile uyangithinta uyangidlalisa and in my deep sleep uyangithinta auntie uyangidlalisa wenza zonke lezi zinto kangangokuthi at that time khona ke lento ekuthiwa abantwana babafana mebezongena abathombi abantwana babafana njengabantwana amantombazana abathombayo abangene kuma periods but abantwana babafana they receive what we call ukushawa izibulo. So lento ifika at different ages. Abanye ibafikela ko 10 11, abanye bafikela ko 13 15 depending ukuthi angithi kuthiwa yonke into ihamba ikhanda lomntana lelo lilula or liqine kangakanani. And at that time Malwandle angakoyazi lento abakhuluma yokushawa izibulo kodwa ngike ngiyizwe obhuti bami bekhuluma ngoba phela bazishwashwada indaba ekamereni before balwale mebexoxa ukuthi hawenze ukuthi yabo. So it's not something that I'm unclude of because hayi ngoba ngithanda indaba kodwa ngiyayizwa mabeyixoxa obhuti bami abadala khona la ekhaya. Uthi hayi ke Malwandle ke kwenzeka ke ukuthi ngelinye ilanga uauntie asivakashele meka sivakashele uauntie hawu ngivele ngivuke ngizithole ngiphezulu kaAuntie. Hawu kanjani na? Uthi lento yenzeke ngivele ngibe namahloni ngidilike fast ngoba manje usingqondo yami iyaphaphama at that point in time iyahlapha ukuthi ayibo ngenzani bese ngiyadilika phezulu kwaAuntie. Uma ngidilika phezulu kwaAuntie avela ngidonsa ngibuyisele phe kwakhe. Okusho ukuthi manje in a way uauntie kahle uyanginukubeza kusho ukuthi ikhona into ayenzile because even in my sleep bengizwa angiqala ukuzwa lento even na before auntie bengimuzwa auntie amane ngithinta edlalisa umzimba wami because I'm human being. I'm a growing body. Umzimba uzo respond to whatever that you are doing to it. Uthi Malwandle that was the first time ngiqaphela ngiyibona ngiphaphama nje yenzeka ngibona ukuthi kwenzakalani and into yenzakala yenzeka wrong. Uthi after that kwenzeke lokho ngakubona that was the last time uauntie actually came to visit our house.
yeah. Uthi fast forward Malwandle kwahamba kwafikelela isikhathi la wavakashela khona ugogo ekhaya. Ugogo makafike evakashe ekhaya, same thing happened. Okusho ukuthi nogogo uyangidlaladlalisa wenza izinto, but the worst part Malwandle ukuthi ke ugogo ke yena wathi mayekwenza kwakwenza ngezinhloso zakhe zobumnyama ngeAfrican science ngechemical engineering engasukumi phansi Malwandle. Uthi ugogo unjalo wathi mefikile ekhaya aqondane nje siwayishintshanisa singabafana elala nathi cabanga le ndaba lekhumbula indaba yestory bekade ngiye ngasiposta ngithi umfana wa overseas wa TikTok ebekhalaza ekhuluma ngokuthi uma wakhe ulala nomfowabo na 24 and ufuna ukuphuma ekhaya because uyabona lento ukuthi akakwazi ukuyimela and it's not a right thing to witness. So ucommentile lapha uphendula uthi hayi Malwandle yenzeka lento and iyenzeka nakuthina khona la eSouth Africa ebantwini aba esicabanga ukuthi sisagcinile amasiko sinenhlonipho nani iyenzeka ngoba buka kumina ukuthi yenzeka kanjani. Uthi lalela ke Malwandle, fast forward u-auntie bevakashe ekhaya afika sidlalisa imizimba thina alale kanye nathi. Akagcina lapho nogogo wasuka na wenza izinto zakhe ulala kanye nathi. Ugogo uyathanda ukuvakasha la ekhaya alale kanye nathi. Uthi Malwandle yakhula lento sithe mangabe isize ikhula iba nekhanda elikhulu. There was when now it became a norm ukuthi whenever these visitors u-auntie nogogo ifikile vakashile vele bazolala nathi. Uthi Malwandle yangidemeja lento yangibulala psychological. Uthi Malwandle mina ngikwazi ukushela abantu abayintanga yami. Uthi untanga yami akangi-attract, akangivuseli, angiboni next kuntanga yami. Mina the only time ngibona umuntu esifazane la eqala makudlula khona umuntu esifazane fanele makathi uqina bo abekule age yakho Malwandle. Ngiyadlala kodwa kona usho njalo ngoba uthi he's never dated umuntu omdala kunaye and he's never dated umuntu ongamdluli ngo-10 years because of leya trauma leya childhood trauma that you go through and think ukuthi leyo nto it's normal. Meanwhile uyalinyazwa emqondweni ezomntwana. Uthi warn your life graduates Malwandle because leya nto iyingozi ayilungile. It can destroy i-future yomntwana nendlela abona ngayo ama-relationships nendlela awaqonda ngayo ama-relationships because umntwana ukhule ecabanga ukuthi leyo nto it's normal. Uthi ke kodwa Malwandle asidlule lapho and wait for it because isigqebhe isiseza sendleleni Malwandle. Uthi Malwandle ayangagcina lapho sacabanga ukuthi hayi ugogo wayephethe ukukhohlakala uanti wayephethe ukukhohlakala bonke kwakunjani. Uthi zahamba izikhathi Malwandle, zahamba izinsuku Malwandle, now sekufanele ngiphile impilo yami njengamanje ngikhuluma nawe ngiyasebenza. I'm an independent man, angizibhekile, ngiyakwazi ukuzinakekela and everything. I'm supposed ukuthi ngabe ngikule age le ukuthi sengiyaqala ukuthi ubani ozoyovusa ikhali kababa. Uthi lalela ke Malwandle, inkinga yami enkulu number 1 mina uma ngilala nomuntu wesifazane angikhona ukuchama. Into ekuthiwa i-orgasm ngizwa ngendaba. Uthi ngingalala nawe Malwandle ngaphela 3 hours ngikushuka nje. Uthi as a result I've lost abantu besifazane because of that because angikwazi ukuchama. Number 1 leyo nto yenza ukuthi umzimba wami washeshe wenziswa into ekungafanele uyenze before time. Uthi ke lalela ukungcola kogogo nokungcola kwabantu basekhaya kobaba ngangicabanga ukuthi it's just because my body was prematurely forced ukuthi wenze into okungafanelanga ukuthi uyenze, kanti cha Malwandle. Ugogo is a chemical engineer yokuqala ukugcina. Ugogo wadweba phansi umgqobovu ukuthi la esiswini sikababa 4 of us ngeke size sibe yilutho. Kahle lento ugogo wayenegqubu ubaba kwakungafanele kwasanaye abe nomndeni omngaka, abe nomfazi nezingane ngoba kusho ukuthi ugogo wayefuna ukuthi abantu bonke laba ingane kagogo, izingane zikagogo ezabafana lezi ngoba uthi ugogo nogogo wakhe wayebusisa ngabafana, wayefuna ukuthi basebenzele ekhaya. Uthi number 1 Malwandle, mina mangilala umsesizane angikhona ukuchama. Ngakushuka kuphela 3 hours ngingachame nje at all. And imagine ukuthi mangabe ngingachame kusho ukuthi I am unable to have babies.
Uthi kangangokuthi intombazane eyake yangiqambela amanga iza kumina ithi khulelwe, uthi ngayibuza ukuthi usho kanjani ukuthi ukhulelwe, ngoba mina ngiyazazi ukuthi inkinga enginayo yakudala le. Uma ngabe mina ngilala nomuntu wesifazane angichami, so wena umithiswe yini ngoba mina angichami? Uthi Malwandle izwa ukuthi lezi zindaba zifika kanjani kumina ukuthi yonke lento ngiyiqonde ukuthi ukungachami kwami is equal to ukuthi angikwazi ukuzalisa, and ukungakwazi ukuzala kusukaphi, and yini umuntu ayenenhloso yayo lo owenza lo mkhubo bole kangaka. Uthi Malwandle kwathi ngelinye ilanga sengisebenza nje sengiride ngihambela endaweni edolobheni elikhulu, ngigibele eTaxini nababa thwizeni engingamazi engangiqala ngisho ukumbona. Uthi lo baba Zabule Malwandle azamule balalo, uthi abhodla into engapheli lo baba, kucaca ukuthi hayi iyamhlula into ayizwa ayemshisa ngaphakathi, aza agcine enginika inamba yakhe athi mfana wami ine public space kodwa nginansi inamba yami, ngihlala endaweni yokuthi amnikeze zonke ama details akhe, ngicela ukuthi wenze iplan ungibone. Uthi Malwandle ngathi mangifika kulo baba ngosuke ngafika ngalo ngoba ngaqala ngamfonela ngizwe ukuthi usebenza ngamapha amalanga ukuze ngingabhayizi ngiphambane naye. Uthi ngathi mangifika ngosuke engafika ngalo ke nabana ngathi mfana wami kudala ngikulindile, ngikuzwile ukuthi uyeza, ngitshela ukuthi uyeza, kudala ngikulindile kodwa tshela mina ukuthi ugogo wakho ukhohlakaliswe yini. Uthi waqala Malwandle uthi hayi wangihlahlula baba abantu Malwandle, uthi wena ekhaya kini ubaba wakho nje ukuqala kwenzeka iphutha, baba wakho wakufanele angabi namfazi, wakufanele angabi nayingane, wakufanele angaprogress empilweni, asebenze nje kodwa abomnquba wasekhaya, asebenzele uanti wakhe, asebenzele ugogo wakho, asebenzele ekhaya kagogo wakho, angabi nalutho. Ngani? Ngoba ubaba wakho nje bayesebenza kahle nje, ugogo wakho wayenemona, wayefuna yonke into ize kena ondle lezi zingane zakhe ezo anti benu. Labo anti benu yingakho babelala nisakhula, the reason babelala nisakhula hayi ngoba babephethe ukukhohlakala, babengaphathwa ngokukhohlakala, babesebenzisa izinto ezithile ukuthi bazifake lapha kunina ezokwenza ukuthi nina empilweni ningabi nalutho, ningabi namndeni, ningabi nangane, niphenduke nibe izigqila zakagogo, ngoba ugogo wenu wahluleka ukuphendula ubaba wakho isigqila, so wafuna ukublocker igeneration yokuqala kababa wakho. Hey, ngathi uthini manje Shando kaNdaba? Uthi Malwandle lo baba ngathi mangisuka kuyena eqeda ukungitshela indaba zami, yazi ikhanda lami lake la dry lathi nzwi. Uthi uke wabona wena owazi eGold Reef City khona le nto yakhona ongena kuyona ebizwa 350 ehamba for an hour, leya ride leya efike isimeqala inyuke kahle, inyuke ngazi ukuthi uyayiza ukuthi yazi yamnandi ride, ithi mayifika phezulu vele ifika ispine ka 55,000 times ungazi noma uyaphila noma uphili noma udla ama drugs noma. Uthi I was in that situation. Uthi ngangikuleso simo ingqondo, uthi ngake ngahlala phansi eside isikhathi etsheni kuloya muzi ngisacabanga, ngithi ngiyacabanga ngithi uthi yazi izinto eziningi from that moment. Umuntu mhlawumbe waphela u3 hours ngihleli lapha eseqedile lo baba ungihlolela wanginika nento ekufanele ngizisebenzise, waphela kodwa 3 hours trying to reason and make sense of everything. Now sengiyaconnect ama dots, uthi uyabona mase ucabanga ukuthi no wonder kwakunje, no wonder even ngisho abantu besifazane I can't keep abantu besifazane, apart from the fact ukuthi ngizishelele omagogo nje aba 10 years older than me, ngiba ibenza wherever I go, it's vele kusaqhubeka wona lo amkhokha. Uthi Malwandle wangihlahlulela ubaba wabantu, wayithatha impilo yami. Uyabona umuntu athatha impilo yakho kube ngazi ukuthi ukuseva yona nge-tray and is starting it from the day you were born, ukuthi wena kwenzeka ukuthi wena wakhula kanje. Uthi hey, angiyazange into eyashulwa baba, kodwa yonke yayiqiniso, engikwazi nje ukuthi yonke yayiqiniso. Uthi Malwandle ngikhuluma nawe nje njoba ngikhuluma, mina ngilibeke ekhaya, angilibeki kagogo ngoba ekhaya Malwandle kunezilwane, yonke inhlobo yezilwane ungayicabanga, khona izimbuzi, khona izinkukhu, but let me tell you a secret, ukuthi ekhaya izinkukhu zasekhaya azilali. 9 PM especially kagogo moya movakasha kagogo, izinkukhu zakhona uhlangana nazo egcekeni 9 PM in the evening. Tshela mina angazi noma niyayazi yini lento yokuthi lesisho esithi ulale emini njengenkukhu uthi siqhamukaphi. That's because izinkukhu by 4 PM zigibele esihlahleni ziyalala, mazi nehoko ziyalaza ihoko lazo by 4 PM ziyongena ehokweni inkukhu ziyalo, uyifica isithe isilele imile. Abantu basemakhaya bazoyazi into engikhuluma ngayo, kodwa nangu ulife graduate wethu la uShando kaNdaba uthi ezasekhaya never. 9 PM
uthi ubaba wabantu washo waze wafika waze wachaza ngisho naleyo ukuthi njengoba ubone ekhaya kini kunezinkukhu ezingalali eniphambana nazo egcekeni ngo-10 PM maku happy new inkukhu zakini nazo zilali zithe akuzona izinkukhu izilwane zikagogo wakho zokukhohlakala. Futhi Malwandle bawonisha ama-life graduate ukuthi akuyona impilo ukuthi uthathe izingane uzilalise namavisa yonke inhlobo yamavisa afika ekhaya. Iningi into eyenzakalayo, iningi into eyenziwa ama-families wethu. Uyabona lo othi ufuna ukuphuma ekhaya ngoba umfowabo omncane una-24 ulala nonina, loya mama lo ikhona into ayaziyo enye edipa ayenzayo neyenza ukuthi enzelwe amkhuba, hayi ngoba ephethwe inkanuko. Mina ngazi ngami abanye abantu bayathwala ngokulala nezingane zabo, abanye abantu basuke benza ubuloyi ngokulala nezingane zabo. Vele yonke lento inemali phakathi ngoba uyabona yini ukuthi nesi story lesa owasixoxa ukuthi sasivele sisho kona ukuthi lo mfana uma walo mfana alala naye ilona 24 and uyena progressayo futhi uyena owenza kahle financially no supporta ikhaya. So tshela mina ukuthi lo mfana ngakwazi yini ukuthi aqonywe benentombi abuye azointroduce la ekhaya, let alone having a wife, emveni kokuba unini esazi umzimba wakhe ngoba uzommanipulate ngalo yonto ukuthi wena ngazi umzimba wakho. Noma ngabe ngingathi uyafuna ukushada ube nomfazi ube nani, mina oyoshada nayo oyomletha la ekhaya yilo oyovunywa yimina ngoba kuyobe kuyilo oyisithithithi esiyovuma ukucontrola mina sazi ukuthi kukhale sami isicathulo la eyami imali icontrol wena. Ngathi Holy Spirit is in me again. Aye, Holy Spirit is me again. Neyiqebhezi ezindaba. Hey, I need therapy. Izindaba zenu lalelani. Don't go nowhere because uyeza uphathungisa lokho ngiuncenga kancane nje kushanda kandaba uyasebenza kulezi zinto ungitshelile ukuthi usebenza ama shift abhedayo, sithi ungena ngo2 aphume ngo10 angene ngobani aphume ngobani. So nje isikhathi akabi naso kahle kodwa ngimthembisile ukuthi uphathi 1 shanda kandaba ngizokulinda shem. Uphathi 1 ngiyawukhipha this week. Uphathi 1 kufanele uthole, ngakho ke uphathi 2 akobe ulola futhi yabona uphathi 2 uthe uvutho ndaba Malwandle ukuthi uyeza uphathi 2 station uphathi 1 lo uyeza uphathi 2. In the meantime yekelani ukuthemba ama relatives wenu ngezingane zenu uma ngabavakashila ama relatives wenu thi wow auntie thi wow gogo uzolala nekamereni la gogo uthi nje never, ngoba yonke leyo into leyo uthi inomthelela wakhona omubi till part 2 we meet again in part 2. Ngiyakuthanda.